Lisi lila wa le ali au fe a la 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 la. Ya, fatalo foi pa ia mo mamalo se tato watunu. Ya ile nei foi tai mora fiafi. Ya ile tato por kala me fa wow, le tato por kala me masani. Ya o fiafi o so tasi mai I samone. Ah, pe ona masani ai kota man fale o tala no atu mai ele o so tato watunu. Au le matango fie na wa. E o Samoa. Ya, fa fe lo ile nei tai mora fiafi. Ia te utou ma lava o fatasi mai lunga le apia foringa, lunga le tato YouTube, ia ile swafa man malo tato ori faolo Yesu Kiriso, ia mfai foi ona tai saunga le mu mai, ia lo to soifua lau le lei, ia male ola fatauwaa, le ola tautua, ia ole nei fatauwaa, malo lava le soifua, ia le refu tato tau no umari tatou proklame le so nga fua le nei sful ma tolo masina o yulai ya lua afe lua se ful ma leono ya ina ua iva minute le ua te aile tu la po te aile afa le balu te mi le wai tolo sful ma iva minute te aile balu ya po iva minute te ele afa le balu I samone ya e pe ona yere tatou tara noanga foi ngere nei fiafi sa mata lava martoto a foi nisio proclame na momo atu ya a me se foi le proclame le tato Blue TV le tauta ya left off mau yatu ya le ala wa mo foi sinei la wa na po le tato proclame wa longa le manga ya kulo le o po le tulanga lava ole tau fatama I fulu ya a nga malo losi ya bainga fa pe onga ka fai ke aku ya tulanga hoi le ba wai lo masi malo le lei e pe ona le sitato proclame na po ya le fula mo le la le nei tato we vai ya ole nei aso matango fie ma au le leile le nei aso le lofa le tua o ka se au le lei ma ngai o le nei aso sa fatasi atu fo I le mlai ma lele I fareolo ya inisi fo yo malo tanu mai ya fa fela e toila I le tina le faretua ya le lofi pentito ya pe ona tanu mai fa malanga umi mai America ya le o tanu usanga le mu ya manuia I ele le tunu e pe ona ya ile ulia na leila ya masanga ya tu fo inisio o le ngar malanga mai o si faretua le fakua o yo o mo ele tasira ilua fakua ko o ale o sola ua sola ua salua fata ya foi lunga o le ngo foi le fere ngole mea sauni atu sola ua sauni atu o kase au le mangai o le ea na matou ti e Martina Faratua inisi fo fuaga pe ona malanga mai I Samonei ya I si tasi fo fa fe ngainga morona ainga mar Faratua ya I le nai tu fo le motu tu moane ya le la ua no fo I mai lo ya ma nga I lo le la potu I le motonga fa tai tele lava I tina Faratua fo ngaina fo le unanga tato fartali malo le motonga fa tai fo ngaina le tautua male au unanga kota ya tawala le ile fe ave ina po fe lava I fia malanga ai ya wa ye fatu tuanga ile tautua fo ya nei fatawa ya lo tari mau atu sio tatu watu no I Samonei
ya peila tulanga na ya ai o mafai ona tatou tatara no fo ni taimi ona o le lango malo se tatou company o le motonga e pe ona ya ila na tautua fa wau o wale atunu la tele ya ai le ngata fo ile tele o ana tautua o mafai ona tu ina atu ile atunu wa lava le famariina o le tulanga i mana o mianga so tatou atunu tai peila o tulanga i mea fale o loa tau mea fale e he tatonunga o matua i whaamariina le atunu ile ngata o mea fale ma o loa mea fale o loa fausia ma ngao sia lava i Samoa nei ia ai e fo tatonunga o loa whaamariina so tatou atunu i tatou o loa tau mea fale o loa fou anga ngata ele i au mai mo sesi company ia i Samoa nei wana o le motonga lava lea ko fa sa o le ki ko pulo o le mele o kaure lo me fori ngo ko tari le pulo ori ya lea mana ya turanga la na e pe ona ya ile tau tua tato motonga i o loa o mea fale mai atunu mau i si kaili fa anei ona po ile mo sesi company tato o loa mea fale wa au mai fa pitore motonga e fua ile mamafa o so tato wa tunu o lo ya nei ai mai se ta penanga mo le aso sa ta ma oi a fio lai ta penanga le sa ta ma ye so ye fai ma mango ko me la fa manga kuanga o kinga fa manga kuanga o aso sa kinga aso sa ka mai o afia e fa manga ko ile aso sa ma ko ngi kama o afia e o le afa la fa manga ko ile ma ko aso sa o le afa manga kulanga o aso nga ai fa fe kama ya Piwa avane ale tau ngo fie o le aso fa pito na itama ya ma mea fo ingale wa pe ya wale ango ai fa ko ai lo ala sa ka ma inga ua asto na ine ai o tai ala sa tama io vai se me alofa mana tu ai fo ile aso sa na itama ile tato motonga ya se tulanga le fo se me alofa tu sa male fa yo ise fa nuo to ina sisi o to fa nuo vai se me alofa ko kongi masingi ala ko alo suar fangua fa to ale le fanua inga ia kilo aku le tama le inga ua mana ia mai tulanga pe ona yai maloni to tele na tatu paanga mai motu tua oil pacifica to ke lau e o ia se fa talanga se taimo tatu por kalame io ale tau tua le na tatu motonga i funga lei tu tongi masini suar fanua o se me alofa na mo le tama ya ai o le si tulanga o lo fa nga solo ya fai se me alofa mole tambale o le ngaluenga ia le sunga fa fe ngainga fa to tonga le mauto le ngaluenga i me fale me le motonga fa to tonga ia tulanga i le malu tapuai i o loa o mfai ona tu fatasia le motonga i le tatu fa pitoa o le lua se fulu 5% deposit ya ona fa perola ia le ona tongi to tono se fulu ma le valu masina no ngeta usanga ma afa e to tongi ai le vaenga le to toe e au noa masetului ai afa pe lo bo mai al fulu valu masina lo no winga wa fiki lo maltato tului masani pe afa pe le mai ala italafu ya o tautua na mala unanga tato motonga ile tuo me afale ya o le tautua i tato masini maloli o le tautua i le tatou au nanga e pe ona ia le whaapitoa mo maru tāpuai, ma le maota o le ngāruenga, o le tautua tatou motonga i le wharatari malo, le motonga hotel, ia, na ona i vaenga toi whaamanatu si o tatou atunu, e kua ngisi tina wharatua le ia le alofi e tongiro na potu. Ai, nga aka, e pasaya tu lou lava le tina wharatua, pasaya le aka le lo makua i nga waka ui fo ia e le alo hoi whaasino i le fionga li pule anu mi matisina. Le kawar poko e mai e fai sianga kama kenge mai se vai e ka ngo fia le poko ui lo le kawo ako pau. Le ngo kongi mai fiti e wits. Fase lau bon tupu fase lau fitu se fu. Fase lau ya i le tala Amerika. Ia ele mea le foi kam foi poko la mea le vo fai mai po ile o ile pulo. Vai,
or kama kwa ya marisi le wale va se uma kwa so ya ka kenyo ka alo le le suli ma marisi ya ko ne kwa ku dunga ko sisila ne yai ai akara tina fartua ma failan kama kenge ore ngai ni waka waka kure ka worka ko pa ori le ka wor poku o le winga o lana fatalanga ile taungo fie taungo fie o tato fatal malo le motonga iyo ia na vai tu lava le fa fie fie ino tina fartua ia walon taimi mo bua le ele fato amalanga mai le ai olona taimi mo bua le wa fa mautu ai tato fatal malo le motonga ia le alai pe ona ia ina fo fanga to mlanga le stofi ai uila i America sa mor fa ngamlanga ia matoi fo ia tuai America ia tunu olo o mawai fa tai fo i usunga fono anai fa fia ngainga o lo ia i usunga fono nisio e kalesia i nei fa fia ngainga o lo i le tato motonga i funga lei o lo fa mautu i le tato motonga i funga lei ia peila ona ia le sunga fa fia ngainga se yo ka o la vai vai ku ia le ia ngona i fa fia ngainga ia o lo o ia i le tato motonga i funga lei ia awa lava ia le na malanga mai usunga fono le ngata la o le usunga fono ale ekalesia por conferencia le ekalesia metotisi o fono tele na lo ia ai onisio ekalesia pe yo le fa potonga le atua ekalesia ia se uma mau ekalesia o lo fai mai o i Samoa tulanga i fontanga ia a le sunga ia pasta fiu pa napa nili ia malfaretua ia i laina nili ia pe ona fa mautu i tato motonga i funga lei fa tai tele lava le su mai tala mai au ia sunga vo i fa fianga inga o lo usfono di fono i fonga i fadula ia fa tai tele lava le aveo le motonga e fai ma no foanga i fa mautu mai fo ia o ia sa mo i fontanga ia o le tulanga i tato vai fa de natura o le tulanga i tato vai fa de natura o le tulanga i le tele ma le au ngā fo yo vai fa de natura mo lo so fo malolo ina le lei le vai esi le vai sasalapa le vai ku ava o le lau o le aboka ia pe ona o ngā ia i mo le so fo malolo ai me se le lau o tamani o le lau o le ngaka ngā faile fa fier ka maringi ia o le fo mo fa ngalo na lau e fai e se vai fa de natura mo lo so fo malolo ina le lei o le tautua le nama le o nanga le tato company o le motonga i funga lei e pei ona tau mawhai e whai loi natu pala au i le telefoni lua wha o no wha po le tolu tasi valu i wawalu lua wha o no wha po le tolu tasi valu i wawalu numera na mo le tato vaenga o mea fale ia e whawhasilia i le tūlanga i le tato whapitoa le alusu limpa sene mo malu tā puai o tato masini ia o le suina o kava o no fo ta vale o fo uri o ta vale lau piliati e maua umatali i le tūlanga i le numera na toru tasi valu valu po le lua fa o no fa a le numera lava iwa mo tato fatari malo ia o le lua fitu o tasi ia por so ta i lunga o le tato penga te whailangi ia e pe ona ia le Facebook page a le motonga ia i lana au nanga i mea fale malana tautua i le fatari malo ia fa so ta ia ne iai wa lava ia se tulanga i se mea lofa foi mo le aso sauta ma ia mo mo le lava le nganga fa tai le fionga le lipule ia le fionga ia lupe matasila ia e mai se fartua ia le ala tango mo misa sufali ia ma le tatou a inga motonga i fa wa peona lang sua ia kota ma le faleo ia i tatou proklame mai sa mo nei fa tai foi ia i se alo hoi whaasino, i whaalolonga, ia Salama Raya, ia Masiona Tolua, ia Misakas, ia maratau tuar tatou Seki Rims. Seki Rims, ia, awa lava le wha au le leo tatou ta vale matulanga pena. O le tulanga e ini sina so tai me ta. Kota. O fe mo maua i ko kampangi ia tulanga me fo i o Piu Stone. Piu Stones. Ia mo meu panels mo me fa pena wale vanga yai ia le ala wa e mun muli mai nei le Piu Stones
o kako wall panels ma meo kako boards ya PVC wa leva na yai walu le tolu tau sanga taru ona au mai le tato company le motonga ya le tau tua e pe ya maa a kolo fale pe a pipi ele ia le PVC le wall panel wall boards ya e fa pe na fo ona te le saunga le mua lo mau tamu lo lao mai fa avlave tupa fo sei e lilo o sia le motonga a sia ne le tato motonga i funga lei ia e te maua ai se a toanga ma e mai moa e tango e vaai ma se e pai ai e kari kongu rola ia le le ai la e sa o ala le kala kota renga fai mai e sa o ala fa sala launga tato motonga le ilunga le ala u sa u pai mo tango ia fa tango e ia o tulanga na so fa tai to lava tato company o le motonga fa tai le sunga ya mase Josh mase ia ma le fa wa pe ona tu fatasia tato porkalame lunga le YouTube ia manisio follow fa sala launga ia wa fo isi so soani mokota ia malana porkalame mai i samonei ia fa tai fo ina tautua ana i company ta vale le AA Rentals pe ona ia le tautua i sio mato no i le pea i lona office autu ia fa penale i sio na la ia i faleolo ia i te me tau no waiva ia Malaysia na la i loto pa le AA Rentals ia i tulanga i ta vale le lei mo tautua ino sio tato watunu piki apu vengi o kamaya SUV ya o lava ko nga ka vale ke mo mo i le AA Rentals a penale tautua ya a sunga fo ya alovao masion fartua a Mr. Fanau le MS Rental ya pe ona yela na tautua le valele fa va malo i faleolo ya le tautua le tato farta vale le sunga ya feo pira ya male Blessing Rentals pe ona ya iloto pa ya ita vale le le ita vale angata ya wa lava lo fai malanga mai Samoa ya i le tulanga i pe ona ya fa lave ainga ya o tulanga i pe ona ya inisio usunga fono ya male tele manano no inisio me ta fau ya ta penanga mo ki risimasi ya ta pena mamao le lotu tamaiti ta pena mamao ya fofanga ya o tulanga na ne tato fa la wiloa mo na pisini si fo lo la lango mai i le tato por kalame ya pe ona masania ya fia sta tasi ai o le tato tala noa ai le mamao atu na tato pa anga to ke lau le lo va pe ona mafuta mai nei time yo la fiafi ya ma lo le soifua ma lo ni fa fetai lava i le tari ma lo le lei o sio tato le malanga atu fo i le fionga le lipa le mio le malo tu tasi Samoa ya e pe ona yai i yaso e tolu i le fa moe o le fa ilonga ina o le selauta usanga o le sotanga e fo ina le malo toke lau le moto le Pasifika i toke lau ma le malo New Zealand ya ai le ngata ile ya o se turanga le lei le sotanga o Samoa ma toke lau wai o le nei ya por kalame o lo fa pea ona mo le tua i pea le nga fa fetai i le motu fo i toke lau wai o le tele o wa fo nga luenga i pe ona yai fainga fa tau fela wa ino o ila toi malanga mai o nei tatu tangata nu uia mai toke lau ya e pe fo ona malanga mai ma to wo fa tau mai o lesi fo ile ala nga tu petele o lo o iai le tato o lo nofo i so tato watu no i Samoa nei o nai o tato tangata nei malanga mai toke lau e le ai la base se sau masanga fa kau mangi usila sau ave toke lau le ai e sawa mangi usila marakanga kupe po Australia po Amerika ngofo uma ingei fa kau fa tau o tau singa o aso uma pe ona masania i meta umafa me pena o fa tau o fai o fausia ino fale e lau wa kuingei o nisio o tatou ainga o ekalesia i toke lau fa tau atu le motonga ala tau mea fale e fa tau atu le motonga ala tau mea fale i ma avatu ilo latou motu i toke lau pe ona e motu atafu ya o nukunonu ya mafakaofo me le fa taitele lava toke lau ya o te taitonu lava tu te malamlama i la ungangana Samoa o tatou masani fo i mo tau sila fia kota ya e pe ona tatou whengarengale ia i matatou ngā rue whatasi ia i le tatou ofisa i matautu ia pia ai o le winga o le whamatalanga
ia whaaftaitele ai le tautari malo le lei, lea ua toe taliu mai le whainga malanga a tonu o se taimi o le mawe awa nā nei to tau nuu i samo nei. Ia ai whaaftaitele lava i tautari malo le lei, ia nei a inga fo i toke lau, ia le tamai a nofo, le tina ia tota, ia o le sunga whawhengainga ia tui, ope ia ai mai se wharatua ia siana male whanau, ia se ane le nai tū, ia mātua fo le sunga whawhengainga, ia tele loma, ia masavelina, ia mani toa tele, o nai wō mapaanga toke lau, o lo mafuta i tatou porkalame ia su taitasi, ia ma lo lava le soifo manuia whaafetai le tau wanga le lei, ia i le tausinga o le whainga malanga na malanga atu mai samo nei, ia le fionga le li pa le mia o le tamā o sio matua tunu nei, ia a tau malanga mai fai Samoa, ia o le tamā lava, o tatou uma, pe a tau malanga mai fai Samoa nei, ia i ni tūlanga e tau te tapena in whainga malanga ia tunu mamau, ia e ngata fo i leo nisi o whaataunga mo sio tatou motu i toke lau, aftai tele atuai lava, ia i le tautari malo le lei, manu ier wha moe. Ole, tūlanga de konferenisi, ia, ai tatu tere se ia tūlai le fono po le konferenisi le kalesia metotisi. Ia, pali i Maryland, ia o tele ilo o le maua o le wangalo no wha iloa na wha atu ia pali i wha iloa mai pe fia tau sanga siona tua. O lalo mai o i sauni atu, sola ua. O i nāle ta o toa i are tua a o savea le a taua Harrington, le pe ona iai lunga le radio sa mo pokalame o le tano ava ma pokalame o le nganga i fo faiwa. Ia o le latu a masi o to finere ia pali i Maryland. Ia o fe kawila le kuru o sia ko mai ki di pira nga pu e mai o i sauni atu ma sola ua. Ai fai mai lo male to finere pali ia pau fa kai ke pu e mai o kai ora so fa nga o sio lako ka ma. Ia mani telele aso soi fuor to ina ia i mafutai o na nganga fatasi atu i lona matai pe mani telele soi fuor to ina le langi ia me masani ai ia ai fa malo fo i nei afi o ma nei sau mai runga i sau yaku alu aku ai lo i sa ro faka kau sau yaku fo i mai sau kau dalo la warkele mama o mai ku e wala o ka fio lai. Ya le mafuta mai Mr. Falai le mafuta mai Utah. Ya Falai ya wa ese foi la ngona ile ne fia fina o baba ya tu le wa maka mai runga ka sa or pi inga nga fai. Le wa maka nga au mai i lunga ka aka kongu ya le wa leva nga mo ya ile ofisa kota. Au mai ke wa souvenir i. Wa afesili ile mea ngā lenga se ile fusi. Ele e whaisi mā losi o le wai a ora. Ele ngia ukala. O kala le wali ian ko whai porka. Ia e malo, mana ia le tūlanga e pe ona ia ile. Moe ia, whira i whai mana e tatou fancy ngai. I uta ia, moli atu ia lofa ia le sunga ia mata ilinga pasi. Ia marfarto ia koko. Ya ma le totele lo sio tato ya pepeli marfatua ya ai mai se ya le sunga ya namula ulu Hannah Brown ya por fionga ya utangi ya marfatua ya Olivia pe ona mafuta mai na i Utah yo mo le tolo faanga ya ai mai se fo ya lango ane le fa moi pe ona le papa kiu sunga ya Mr. Falai ma au malanga ya fe lo ia le uso wa le lope ko wa ku pe o mai loa ai mai se Falai ai mai sa falai ke longa i wan ko e mu yang falai e ku se saungi la le pisa nge wa e asu sa o ai el tinale ai nga ile nga ovevela boilo ya u fa nga pi nga yo wa ko po e mai o kasi solo oe ya wala tahine tonga yo oi mafuta mai de ya sunga ni pulon matu company o le vea sunga ya mase chos mase ia wo ule fala vela vea i so ya mase ke lo fu fe ngai ia ma me mai tanga o ya fo ile mai kanga mo me le fulu ma le fier ka le me ale le fa ku ko le sunga ya pos vai ka vai fale le
fai mai alo ese mai meo paki ma mea ngā ma oi e ko ia I fo de ma I le kau. Ia ero fatele atu mo ulo moana, ia la sunga mase tos, ia o whau lungo le tatou a vea, ia e pe ona iai. O le atatou whanga solo le fono, o le fono le konfenisia le kare sia meto tisi, ia e pe fo ona usu fono mai iai, ia le usu ngā fono mai iatunu uma, pe ona New Zealand, Australia, Amerika, mafuta mai, ia kiora manatu le lei, ia po le fionga ia moe maunga, le mafuta mai, I le nei taimi fo I le fiafi, ma lo le soi fo manuia, ia ma lo fo I le fo lau whaftai mo lau tautua, ia I ne nā fo ia tunu, mai se, ia le siuso sa mo finau, ma naia, ma lo se, kako mai ala lango se mea, kako se lau, lua se lau lo iai, ma lo whaftai le sunga turisi, ia le tautua, ia mai se, ia nei tamari, ia whapena ona, tautua ina si o tātua tunu, I lea tala, ma lea tala o meolo tupu si o tātua tunu I Samoa nei. Fo I mai konferenisia le kare sia me tisi, lea fo o kuskusi mai runga, se ngā ruenga pe o se ngā ruenga u whai whapitoa ina te I wa whale tonu tūlanga le tise o usu wai le fono tele, I le neiva yaso, wa umar fono la uso fair funny, e pe o na iai le nava yaso tuana yatu, ia o le ala wa usu fono tele le kare sia me tisi, ia ona fai le mar tu stofinga I le aso sa, le lope te ua maua I ma se tofinga o kota I le aso sa lumana I nei. O le me whaile whamtalanga, o me whapea, momori le nganga whaaftai le pulenga le marusianga whae tise, pulenga o le suavai, ai le ngata fo I lea, ia o le tautua, ma leo nanga le tatou vaenga le fesa, o le vaenga o tanga luenga o malu le malo, e le o whapa ole le tango le tanga ia, ana I tanga luenga ia, ai mese fon tanga ia. Mai le whapea fo ua whaapiko ngā o le ekalesia me tutisi, tu lou le pai o le ekalesia. E fai fo I le ekalesia whapotonga Kirisiano sa mole e whakasa, pe o I le taimi o lana fontanga. Lea fo I na wha na stand pai ne au whainga luenga ane marusianga whae tise, ina ua whaile tu whatasinga au au kalavou a le ekalesia I sukeriso la pai o asengatai, le sa whaia pesenga. Le fo I sa stand pai. Au le winga al whamatalanga. Wale yangi ko me mo, wangi ko me, aiman ko me kakusi. Lani me ko keo I fue whaleanga le tautua. E le o whaia whaatapito le tautua amtanga duenga nei. Mo mori ai fo I le whamalo mar whaatai. I le pulenga mamalu ali ima whai pule. Ia o se mato a fioanga nei whare ula. Wale avele au le leonga al mato nuu I ngā tai le fono. Konferenisi o mea masani lava ia. O mea masani lava ia. E leo ele au manga whare ula. Ia le taimi o le usunga fono. Ia ele ai angi mea ukupu. Se I vanga na ai tangata ele mangu hoi lele yake ia. Ngā lakulei malonga malo vale hoi ngana. A le tūlanga wha malo whaftai. O le stand pai uka ile ya makou ia na isi ta vale ala APC. O le tūlanga I suavai. Ia le lei o na sapalai. Ele whapela o mai stand pai mo mai whainga ruenga nei. Ele se kupela malo o maua kwai. Ia la lei whafe se kupea usu ngā whono nei. Le sa saa mai ele tamau a inga I to tonu o Samoa. Mana isi e kalesia. E kalesia uma o le usu whono mai Samoa nei. Lea ua tapu vai tasi mai le lako usu ngā whono I Samoa nei. O leo mai makupe. E sa saa mai le fia afe maafe o kupe I kongo le kungu. Ia e oso o ia lea re kusikala lea oso kusi mai au e mea whaavalea. E pe e akangia. Foi lele walei longa se mea ko ke langa solo iai. Walei longa se mea ko ke langa solo iai. Ara fesiri. O le hara kou mea o mawar kou mele fai. Oi. Lai mea kou le ho e whakarakalangoa. Anga le lei o re kusikala. E ke aruaku kūlau ka vale. E alu whakarangoa le kakale lewa aiar kiu ke le IPC. O le anama fuanga u kou o mai kou kui. Oi. Na whaamatala atu la I e suisi nia o mutanga ruenga iara malo. A mea o le mako kiu ke lea. E awangi I whale kongu le usu ngā whono. Ai mai se. Ia e fia whale
o mata a foi nei o pulenga la yai ia o le makua I maka uki ala wal tulanga I pe ona yai fa nga ina le tise ai fa pe o fa nga fua le ai lai to toki le tope e umanga le usunga fongo lea o so runga ku per IPC alu lunga le tupe le sua vai yoe o tulanga ia le ona mai na ia fa le leia awanga I fa le kongo wa fa le kongo wa ka le usunga fongo wa pe a ko ale sipiko upolu mela le lai lo vai o tangata fa malo ina yuso to fa fine tama o lo nga lului tautua le IPC o sua vai wale manatu I le tele o faitionga ai ua tilo lava I le tūlanga I pe ona iai le saonga le mu wa foi le wakele le wila le ufa nga I le usunga fono le a conference I fare ula awala nga ya walu fa le kongu ai fa le kongu lo mea ia ngaka ya I fare ula al pawa lo nga pe a ko ale la ko kau kuai I fare la tai ma samta oi le mafainga ko oifo wale sa kala kusi a rifo fa ka se fangu vai ave manga I kama o le vesili wa ye ile si ko nga manga ku fa vale le ngo ko vai ku ye fa mai wo la IPC wo swa vai su me ai vai o lo ya nga vai nga o la o nga fa uinganga mai ke vai ya yo ma fa nga yo ke vai I lava me foi le a o I mariu a inga mai se a inga te tele le manga o mia nga mai container foi e le power le sulu nga lunga le power e fe au da IPC o mai nga kama ko ngeki mai le waya inga ia alu le waya malosi I le pusa le inga ia le leitu langa fatinonga o mariu ma me fa pena ai le se nga fa pe o nga I ka fa nga ruenga a me le a o la o mai tu langa I me ai por ya vai ele ai se ngaruenga o le olanga o Samoa e alofa pe alua kuala ka ele masangi ai e va ai alo le tautua le IPC sua vai matanga ruenga o malo o le fesa e o ngai ka ave me ai mai se me o ai mai se me o a fo ngai o fa la velave kai pe fa le maliu e alu esa ka le maliu ia po wa fame ai al ka vare mo uma ka usami le tu na maleanga le winga fa matalanga o le mea nga le ka mo fai aku yai e alanga o mai stand by I lau ka ko ilo uma le fongo se I vanga nga o e kere I fa alongo pu karinga I le fongo o la e ola ka ko wafi e rent mai la fa nga solo le tu langa o le overhaul o ka ko wafi da ye o fianga ai afa pe foi le like o la I lo foi le ki ka o mai le pe o le power kala kwa ngafi ma kala kwa ku e amai e fai ele media e akangia nga I lo manga ku e makwa vai kele ia por kulanga foi le su e ku le poki o kamakiki sa mai mara o fa ko long kamape ku fia fa mai ingilisi alu I vai kele ngana Samoa alu I vai kele e vai le mafau me voi la lea au le so ka fesiri mai foi le ko nga fesiri pe kofo langa mo ke kari ku langa le ai me ye fa ka ngoinga mo le pe o power wo ka ko mara lama uma o afire o la kai mingai o afie lisi mai fiki o fa nga solo ai le fai fa le o ka ko afie o fiaka wala ka ko ke manga ku foi nga le pe ele ka ua ngai ka ngaka I ka ko baba ai ngai for kai minga o wika I le IPC inga wale anga la TV mo ai wo ka ngofo mo ko mafo fau le ai ele o le IPC o ku ka oki waya le ai tau fa so le tise o le lato o nanga foi la le ave fontanga ya e kalesia mo mori fa malo o le ave se o nanga le lei o fe anga ye na e kalesia ma fontanga ile fa pela o le IPC e o foi nga le o su e ia la ko me ai por ale le ai se nga ma fa fonga so ia le ola fai nga ko nga ma fa fonga pera ai ka ko le va ai le taua o le tautua ma le lato o nanga o lo yai sai nga fai pisingisi mo le va kere ngo fa longo le mele le va kere ngo fa longo le mele
ai sa alo sa se fam talanga fai ai vai la wa mai ala sai ngala ka mai ko ke lo le sai ngale le ngalo ka mai si senga le wa kuri le va ko sanga fa pui pui ko ke lo le sai ngala o le si fa finge sai ngala va nga ma fu ile male pe la ainga malon ko lu sa mo yo o le si fa finge sai ngala le si fa finge sai ngala sa ngi sa mo o le mea le fai ele au sai na tu lo ele la fai ele au sai na amakiva le ainga o le sai ngai i o sai ngala e au mai longa ko lua whawhainga ruenga ngai e ka amino milo i si sainga i ngai. Mawalo le kupe ma sendi o e o lai longa a inga lai sainga. Longko lua mo i malanga whangau. Ai kusa e mai le sainga le a whaka amino milo i. Ioi. Ia o kele o mai ninga ya uia le tūlanga wale wa mai lunga tustu singa. O shea solo mai tustu singa. Au le winga le whamatalanga. O le mea wale wanga whai e sainga. Ioi. Pe ia le mai ia kaka ko ngaruenga fa vai kai mea sainga ngai. A mai la ia isi fafinge sainga ia le mai ngai fa pe kako. A inka mai ke ngai ki sainga. Le ai. O lai ia la ko kai ko rua mala ko fanga o. Ai a mai fa ngaruenga ngai. Isi sainga mau mea ia ngai. Nga mau ale o kupe. Ma sendi o yo la ko kai ko rua mala ko fanga. O le mea e whanono ai i le melea. Langa o le wa ni ya e mai ai lunga. Male tūlanga wa fianga, whati nonga, o ngā luenga i samo nei. Le mea kong wa lea, le kau fofong e le kaimini ngai. O le kau mawhai ako le pisingisi ara Samoa. E muni le kura fongo. Ai maalosi le pisingisi ara sainga. Sau kau mawhai ako ngi kupe. Kanga ka whai ngā luenga o Samoa i e ngā rurua i ofisa ma mea ia. Inga ia whaale kong wai. Ioi. Inga ia kau mawhai whai se me ia whaale kong wai. Ioi. Lea la, e whiwanga ia kākou. E whiwanga ia kākou pisingisi Samoa i kau mawhai ako. Langa o lea iei ma lea afianga o kangaka i e ngā rurua i maururunga o laku kūranga i ngā ruenga le mano. E kau mawhai e whai se mea lea, inga ia, whaamaria inga sainga o ngorea, lea la kwa tip. Ai tip e sen mafia fio ke o kusima me whapenga. Ai le fōru mea la o sainga le whai. Le fōi ngā alu aria e ange i runga. Le fōi ngā alu aria e ange i runga. E ngofo le sainga, le kenge sainga, o le kenge Samoa ma le marka malo sainga. A waku ai maisi o ngā kei. A waku la ia lea ave i sainga. E su engi lako kai kōrua i sainga. Le ale me kupu. Whamai e su e le manguia. A e muri ange. Ko e fia o mai i Samoa. E le ngakala o le ave ia. Le waku awae. E whanga kao le mea. Fo i lea langa e. A hoa nga pule ke ngiki e langa. Ia whiriwhiri ngai mga ai ngofar ko inga sainga. Ia on mea langa e le iska kuwhi au. On mea langa e le iska kuwhi au. Ai o le haka ngā lau sainga le whai. E ku uala ko whanga malaka ko rua mongi o lako ako. Ai pifo i leo mai whanga ruenga i ngei. Whai e iris isi lako kai ko rua i ngei. Ngā la fora i o kupe i o. Kau si lako whanga o malaka i ko mea langa. A o ngā alu sainga i o. E reke kai ake e long ko rua le ngei. Ioi. Ka la au mai le maka upulenga langa i pali i moala tu lou lava le tamari i wa whai langi le wholaunga. Arka ko vai le sainga le princesa renga la nga mai pari i moala. A ave mataitai fono o le port ale nupi fa. E ko yo so ku le kenge Samoa i ko kongu. Inga ua i lo le a sola le sainga i long ko rua moi. Lea ua leva ngai lo le kenge Samoa. Lea ua whaile la whanga uma le sainga rea. Ala inga keilo. O lai le ko rua moi o le sainga rea whakali mai sainga. Lea la nga ua o pisi ngisi. Whale kongu kulanga i kau ka mau ainga. Kau sola lo mana sainga ele uma ko kongi louni e nupi wha. Punga kulo man mai ka i Samoa lea. Ave ka langa kusi ka ofi le malo. Whamona more ka ofi mai le ringa. Ngā la sola ele uma ko kongi louni. Ele se kara se ser kara le kau karango ai. Langa o lenga la ngā mai e pari moala i runga. Se uma utanga tō su e ia le kiripi lea ole. Tana noanga lea.
al pali moala o le mea ngale iai sau ilunga ia mea kukupu i lesi kenge sa moa wa ngofo marsainga ioe ia alu sainga ia i o sainga i lonko lua mongi ai ferferwa i solo i kenge sa moa ma so sa moa ko sa i sa moa ele alo lo fa sainga ia e ia sainga ia lo fa ai ai fo i sainga makua i pako i le alofa ai se kia ia ma ia kamai kai sa moa se kia ai kupe ole kupe ale se kia ioe ia nga oe baba ai fainga la ko fako anga mangai i kama sa moa fai la ko fako anga le mele fi curioso foi le fio mai ma meu mama i ila o firi fe ilafi ioe ia e ka se ka unga le kami mai ka avale kama foi ngalo mo PM kapiliu ia o ngai kar sai oi ko ba ku mame ko uso la fer wai ke sa mor ka vale ele lo se ka kala le skala uso la fer wai ka vale na ku yo ni foi ia wa ku ape po sa ki o kai ana le skala ko lo sa orsa io merga ka ko va ele ka le post nga mai lunga sa mo fina o sunga na tulle ia kia uia ele se le merga le fai pising si sainga le mo sau fa fa solo ngei ma fai solo ko ro ngei ia ka funga pi ke fu ye o ko da mai kai sainga mai kai sa mo ye sainga so ye ia le o ngor kupe angko i foi vai ka mai sa mo ye lo aki nga ainga ma ia vai le sainga le fa makala moala la se ai ka la fu ka sola ko kongi le ainga le ainga long ko lo sa mo ai ka sola o long ko lo sainga la o malang fanga oi tu langa na o se tu wala lo mo na ta tu tangata se ka kuanga nga me ai ma se ia play tu pale o tamata kama ka ia le ka u kama ka kala vo kero fa ya ko la ve a ko malo ma ku ku ele yang isa nga manga o ya o ko ia ar chulangan na ta to nga ruwe ba ai le sainga le fai so longa si kai le o ka kawanga po se si maka ia ai lo o ye ni va nga o afiel tu la fono nga ruwe ia fai se nga ruwe nga ia ai o le ka ma fai awangi o kako kama fai fo ngale fa au fiu me ia langa ko ve vesiangi ia bole ya nga ko ve vesiangi bole ya nga tato me i matulanga i o loa makua i o ka fa ngoa ai le mele la uma ngai lunga le la pisi le fa mai wa sioki o loa wa kele ga sioki o loa ole aya kasi se fa lo o ia la u skala ia o fai mai la ko la pisi ka ika le ngofo i Samoa ioe le iloa ia kuskusinga po fe fa vai mai ai ia fa ku le ka so me o va oloa le ka koso ku pusa oloa kampangi ia la fa se kana fa ka i le moto le wa ongo le pusa oloa o le vai aso nga kia mar vai aso ngi ele ngata la le moto ai o isi kampangi pe oloa wa so uma lai fau le mele la saur kala inga le on makua i kau fa valea ma sau pe se ata foi le tau fa leanga le la va fe mai sioki la va ngene sioki ra pasusu o le fali koden ya wa fo ngene ka ngora pasusu ala pasusu ya so ya o ka patai mi kampangi olo o le koden fali e fo ngene ka va ya ku ka ngora fa me o le fali koden le koden fali ya le pare kusi ale le maleli siki ya kaika ko mai kila kasi kama alu mai kasi ko le fali yo vai ese ka unga vo kama kila le ko le fali alu mai kasi ko le fali
oi ani wo fo na ka vai aku pe wa vere sioki vai pe wa vere sioki ra pasusu le mame fa me wa kere o lo sioki ya kere o lo sioki o sauki age fara o maka mala isa ala o fai pisi si rungo faka wo ka u mai le si sapala ele kai o lo ala i rungo faka so ia le ola ka fa le anga so ia le ola ka fa le anga o ngā mea uma o me ka fa le anga ai le malo a ka mo fa ya le malo ia le leile le aki nga e mo ka ko uma ile o akule malo e fa ingi fa nga va nga fa upu fai la nga no lue le fionga le li pa le mia ma fa nga malo ia manuia tutusa tangata uma ia le mele mai ka ko sole e asi pa le mia ma ka penge ka uma fa se manguia mo le aku sole ai ha ngi ka ka koso ilalo e ai au ko ma sa yo ko ka koso ilalo ola ka koso ilalo o ila ka koso ilunga ko ka fa le anga kele ia ole tato customer service ya o se uso ya Raymond Ta'ala ya malanga mai Australia ya na Saudi reunion na latu ainga ya e monial sa nga a Raymond i tulanga customer service yo ai wala sa o da ku ulen ka o Raymond fa kusa ia o ka fio lai o fiki so le anu foi no fia pula o mo fia pula ri pula wa vai afiki pi ula a pula a Samoa malo malo mo ala o malo a wai le lava ka ur soifua malo lava malo a o le li kwa li ke mi uma so le a ko li mangele le mo le po ari so le a fa ingo ngal ngari ese ko fa por ana mangongi fio la ku kanga kia lo serve kon se fare inga au ngoa male makaka e makwa pepe au maranga me ai langa foi o lau aka o lau smile le share ku lai mo lia ku le fe au ka ka rela sa u ka usami a foi la ka le sa fai o le ga vesi marko lua ke ya wo fi ka usami ile va ai mai lo makaka ku va ku me ka usami ai a foi o le misa marko lua ku ma oile se foi o le lope me e ngi ngifo pele ai se ko anga aka mai kia e ki nganga papakiwa o kaka o ki aka yai na ga fai mai Dr. Fonti aka yo fili e o kota ia e aka i kai mi uma e aka i kai mi uma o kere ino vai o fai ngana a manga ko lengi la waka ga vili mai la le ko fam kala ko vai e fai ngo fia yo me ka o smile e fai ngo kala ka nga pi fa pu iki la pura vai e ki kilo me ka e ki aka i kai mi uma me vole se kia ya lo ko ro hoile vai me va pela ka ka ile lo ke fari eu mai fai ngo fia ia ngana fa pu iki ya e ser pu iki va mo kolo e ser pu iki le fa kwai vai ngana fa pu iki va pia vai per paga e fa e pula ko mai fa pea ko mai fa fa ko ma ka ka fio lai se ka mo nga le lava ngar wenga ke fa ngar wenga i fartani malo fale ainga fale pia o lava tau tua se ke fa fale nei fa pia nga ia au to au siva au ko le siva i fartani malo se aka aka ke fa ko ri ko ke ko la mari ka ma ko fa ngar wenga ri ko ya ko ri ya ngoma si li mai ri aka share smile inga ia koso aku malo o Raymond Ta'ala Hannah Brown tu lo swafa na tamari ini ya o kamari inge wa ya pena fo ia savea le ato savea wo leva kina fai mo la ko me nge yo le i ya tu no ia fo ia wai ile piwa yu fai mo la ko fa fi ingo kulisi
le ala e waku foi le wa maku ko retire e o aku sole e le ole mele ngala ko fiola mai la ko mana ko o me le fa tua tuai se o tatu tu vai se fai fale lei aka ko anga aka ioi e ore ala vai la kala mong yele fa ya e maua lau tipi lau aka aile maua sau tipi i malo i lo fa ioi io la e fa pepe a ku mo au pepe a ku ma mea ai o la va fe ngi langa fa a pepe al mea ai ala ma ngai mo moringa ku ngai sia wa aka ya e mako se lau pasengi ile va ai le malo a pe voi ya e ui anga pepe al mea ai ya ai o ngolea o tu langa ma na ia service lau fo fonga fifia ioi wala alanga ai le me ai onga ole lau fo fonga fifia o le tato mata upu e fitara noa murmuri e ina si miria le fo fonga fa pe aka i kai no manga o ka fifia fa pe ma ia kele ngai miria la ko ia le o tu sitala me fa pe na oi aka vai aku oi e ser me ngai e ser me ngai ka ko ngai le fakau ke le pale mia ile filo inga fo ile le ma le min skar vai fa fo au skar ia renga sau le o fa o la ko miria le yo ya mayala a war fa me kangi a walang i fa me kangi sesi yo le winga fa tala le ang ka fa pe ka ai wa ma ga la sui vo se fa ka wa sui se sui ska ko vai le fola o ya so me ga me so le ai ri o le miria ma yo ia ri al pico la le ri ya no winga ele ai ya se me la le malo yo fai le se me la le malo le au fai nga le akiri nga ke e ku le malo yo ba o langa nga mai me fa val valea ai le langa mai tu langa pe o fe sili yo o fe sili le wa matar ba ya so ne ta o manga le fa masinonga ile mata bu fo ile le wa ve le HPP mai tu talo sanga ile mata upu le ile filfilia yo o tata ifono committee of fono fa vai le wa ile fo fanga le fa masinonga e tolu waso le tau me ina fa masinonga mata upu le nei wa tatia fo ile lango wa o le tu ngai le wa ve mai tu talo sanga ya ole tulanga e pe ona ya ile le fionga sa fa pito le o fa mawina le fa masinonga lana tusi e la lango ai ile talo sanga ale HRPP ai ole vaenga fa ufai pui vaenga fa ufai ale fa to toile tu sa mo tasi le o fa ilo le fa masinonga lana itu e nate ma taitu wina tawolu manga mata upure nei ini vaenga e fa ono fi ai le vaenga fa fai no winga o le fa to toile to sa mo tasi o ia le la ku ho ile le kilo i ka wol manga ya o le vaia ko ka loke mel piko le ya ka vai ka o le vaia ko ka loke mel vaenga le HPP mea o ko finga le o mea mai al fast punga ko fast le ai se ai o le official lo ya sili malta tai lo ya sili o ia o le o ila toia o le atu ile tu le malo e fina wina le te ena o le talo sanga le ale vai nga fa fai pui e tau tanga tari tau pipi le ala u fa nga solo ai tau o manga o le nei mata upu le nei vai aso tolu aso ya ona o maila ia leo se tulanga pe ona ia po le asi tau no unga ile vai fo ia le fa masinonga la tau o le si mata upu so le waka ke ile o so mai ari o la uia fa longo fa pe uia ayo le leo tu lo wala fionga sa fa pito le fionga ya fia mena mi tafa fa pe ka ika ayo le leo sa fa piko le ayo la nga pi memoir nga ka le le nga complain i pomu ya nga fanga i me ka fa ngi kiria ya nga fanga mai i sainga i o nga Samuel Pacifica or kala ngor ka se mo ko i levang fia sa fa piko si me vai bola va fia mena o mi ave ma sa fa piko a before e fai masa o regi piko
Ke vai ola menga le foi mau pomo e ka pomo e sa minga fanga ele miso. O le kala ngoli a o ari. Ah, fa mai le pa ure pomo I le Pasifika a ola ka fa me le pale mi. Ah, ola mga ko e. Tu lo wala fionga le li par mi. E ri for pale mi e sa pol pomo le. E ri for pale mi malang ka penge ka o fa ku le e ser pomo. So yer fa fi poko man ko nga kala ngo. E oi. Ya la kala ngo a sele. Nga e maro lo man yer fa le ma yari. Ah, I kupe o mea whaleri ar whale maieri a se vai la waru le kia roe e se maka ukia. Sa ka kaunga e arui fo, mau pomu. E ke arui fo whawhi ko ai pomu a sainga. Umana o mai whala o i tele saina. E le ai se a fianga o le Pasifika. Ia latou mea tau wha niukilia i na whataitai. E oi, o ma hoina tali ia malo le Pasifika. E oi. So pele tali tato watunu. A leu ku whakasea kule lako leo. Ele I whapea ngā kari Auskaria, ngā kari ngā Auskaria. Kari Auskaria I le upu Pasifika. Le mawhainga le lei. Anga e lolo whasingo manga o ora kama. E ke le lei. Langa I le mawhainga le lei mon mor ka ngaka voi le le. Ah. Le mawhainga le lei mon mor ka ngaka voi ki ngā whalongo ko lai ukia. Kua kuru solomuri o I. Kua kuru kasi o I. Lua aku o I. Koru aku ai I lama. Usai koru aku loa e mai aku loa I lama. Vai, ku. So ia le mafau fau fa penga. E oi. So ia ki sa ua fa penga. Wa vi fo lo fia sa fa piko man fa sky ding lo le mo maka. Vai. E fo mua le sa fio ngal sa fa pito tu lo fia me. E fo mua fia me ia nga si kaidi. Ah, o kanga ka o makua le porkiki. Ah, ala wa ia ku ila si kaidi le ka Ini kai kaya nga makua. Ah, o nga era e la sia wa mio ele kai kai makua. So ia le ola le koe. Oi. So ia le ola le fua. Ia e ke mama la mala upua. Koe e mar fua. Ia ngala u bakula assignment nga ke ke fai kau iai. Su e mai pola le mea ka o le koe. Ma le fua. Oi. Ia nga e koe return mai la ia mala assignment ile. Ah. Oi. O le mea koe mai di mola pato. Ah. Ia wa fu upu ia upu sia. Ah. Upu ia sia whangai I upu mau kua i o ngana. Ah. Ia ringa whai ki o kasi se whaku maka ke minga pula mai. Ma le lima lo, pei wa, se tu lo wa le fionga sa whapito. Vai, e whai ara sa whapiko ia wa lau porkiki. A le whai mai oi, e ke hands behind ai kua I lau peanga. O sa ke hands behind na kua. Ah. O la foi ma fiki ang ifa fo la foi nga ko mangala ko iku. Awoi. Kurang nga. So ia. Io. Ya. Nga ele e fai siu maku ya ile mega ele e mo heitsari a ke fa ko ri se maka ki o lang saude ke sa wai. Ya. Ole tulanga ile se fau tuanga mo so tatu watu no ile tulanga saunga le mu ai mai se le tunu le malanga mai usunga fono. Kau kuanga le saunga le mu o ko me ko kingo. Yo. Kau kuanga le saunga le mu o auto meto tino. Ua makua I sao ale mele walu ngei. O le la o le la wala la kusi mai le. La kusi mai me nga le ai ngai la ku fangua. Kwa le le kele. Kwa le kele ye ko nga winga fa pea. Eo. Ese le. Ya. O de ka sanga mai. So ka ngoi. Hi, fairies and friends. Wow.
Wow. Tato vevesi. Tato vevesi a tato ine tato pomo mo. Le mele tato te no fuai. Le tato pito, te fai di mele tato no fuai nei Pacifica. Le me pito isiri no watai. Ora neina fai fai ta ingo o penga malo se saina. O le weapons test saina le fai me ngai. Le Pacifica. Alle tu fatali. Ole wikrai tu ila o pose fai mo. Ole press release le tu fatali. This is my press release. Ole tu fatali. Ole man tau sau no mal pale mia. Asamoa. If I pay mai. Ole la fai feta te inga o penga malo losia saina I nei le Pacifica. Ole la mele fai. Tuli loa. Almeno le totala io le tuli loa. Ole la mele tatu pale mia le fai. Le malanga io New Zealand. Malanga New Zealand. E fa feta to. Wa afianga o Samoa I faita inga saina le na fai. E o pale mia New Zealand le fu ite. Amel tatu pale mia le fai. Tatu o pale mia New Zealand. Lago fai na press, lago povala au le media e watu la tu te talo no. Ala me al tatu pale mia le bu fai. Fataitai o pega mano lo se saina le test mai nei Pacifica and the South Pacific. O fela iai. Where is he? Manatu fatupu manatu. Koe kiki a wate, mai manatu whatupu manatu le. Manatu fatupu manatu. Koe kiki a wate, mai manatu le le. Ke vai akua wa ve alo wika manatu le. Voi le koe vidi aku ma mea pewa sa waka pai kau mele ngo manatu. Ole kala ngoar ka kasole. Ono makua maka. Kuri loa. Vai, ana kuri loa le piko kuanga mo makua fa. Anga ya le kuri loa le pomu ke wa pa le piko kuanga le. A fere le kuri loa. Ole mealo le moi miki. Usala wa dream fasolo a ko ya manatu le. Le wo ke ya wo sa urunga pese manatu fa tupu manatu. Vai ngau ngo manatu le. Ya karia la fok manatu. Karia mai karia. Kere karia le ka wa mase kotai. Oi, ore ka mai manatu fa tupu manatu. Vai. Ore a miki le ngo manatu. Ya artulangan na. Ya ni vai aso le wa. To pauner vai aso le tu baro lo ya onga to ya elo foi. Ya nai fa na wa onga. Ya fa pen fa le tonu. Pa ele o te aro sai fa onga upu le fa le tonu. A le winga se fam talanga. O te au ngo fia e fa onga le upu le le tulanga foi le a wa pa a fa na pa le afata usanga uma vai tu lei mai le si tato afata usanga le fai io la yalo ma fa nau ya mana yo le ma fa so ma se tasi fa ya onga la le ta uar sofa fa ya onga le university ila na ia mai tau ma le baba ai le lato staff le pulenga ma le wa tele fa nau wala to fa nga ina me yo ai e fa yela to me onga la wa yai le system po wa yai se nani ngol mea ya ka ko alu fa nga ku yeri skemi la wa yai le system la wa fa nga ele baenga le university e la to te mata tu winai mea onga sa fa nga ile ma fa o le tama titi ma teni titi a onga
instead of whaonga o tūlanga o le AI. Wai makua le fea i le sika mai kiki. Makua le fea i le sika mai kiki le ngā wai o longa mawhau. I le tūlanga i le whaile leo na mea o ngai whaonga ai, lona to mai malana ngā waa malona songa e whaile mea o. Woi, ai o i for kai me e fai mea o ngā wakua le si pingi mai le ai sau ave kong yaku full mark, full pass. O le wingo se wamatalanga. Ele o se tūlanga le le. Finau, whanau, se so ia leo i rungo ngā mea. So ia leo i rungo ngā mea e maueriti ngā ina o nei mātua. Halua o e finau i lo mawhau, ma ngai e o le whaukuanga alo tōlua na whai i le mawhanau. Mo le sila asanga, whaptai fo isia mawhanau, ia i taunu ungo suenga i le nā kuata, i nā aftau sanga mo vai atu, i ia le atua. Le upura vai masani ai o le tama poto e fifieri tama, ia o le tama valea e whaanoa no airi tina. A le winga o le whamtalanga, mana i o le tara noa lo tōlua na mawhanau. I le whaonga ina o le kuko. Ia o mea uma wa e alu siri le kuko. Kuko laku le mele saurikari. O le lui tau o le altinare a inga i lan whanau. Le afa leo la alu. Auange i koe ai seisi o le mawhanau. E koe skaki ma wha moe kele le iwa se furu pasenge i lunga o le kuko. O na aho o le taimel suenga. E le fa pea o le kaimara suenga nga saura vesiri. Ia, se yo kanga koe kai runga le kuko. No, e makua no ni rakiti vai se sko kongo le kaimara suenga. O le mea lea, e sili ya le mawhauwhaunga sa ili ma lo i le mawhauwhau. Nga ilo le hanga i runga o ia mea. Ilo le hanga i runga o ia mea o kuko pia maisi. E mawale fe soani, a ele o taimi uma, o le a tia i whanau e oe, e tal, e a fo nei e fesili mo se soani, mai ia upenga whamtalanga o le kukol ma le a. Ia pila tūlanga na, ia nei whanau fo o manolo mai a onga, ia, tu tam whai, a whai na whale tonu ia le, pesa pa ure nei a whatausanga mai atu, kurei, a muia o kou, le hai maua wanoa, maua taime e kurei ai mea onga. Ia ai, o le tūlanga le nā, te loa ua pau mai iri tātou porkalame le nei a fiafi, ia ona whatapena fo inisi o fufuanga nei le a fiafi pio na whasaune toi fo i mle valele. Ai tātou whiroa i fo i tai au pe auria, ia lo whamaleanga le leo le tua, ia tai saunga le mulo to soi fua mle ola, tātou tatalo, mo le whainga malanga le tai o na malo e pio na malanga mai ai lunga le basa, ia le toi fo i mai ai mai le motu toi lau, ia sa whatasi atu iai, pui whainga malanga, neu tatu ahinga umo tāpele larolangi, anga le leile atua. Whamanuia foi le atua i se tasi o mo o mia le fisosoani le nei taimi, ia wape nāna o tuile au la vea i o tātou mtaisili, nai ainga o whea ngai ma whanoanoanga, o na malanga mariu maleoti, whae nāna whamawhanwhana i eile nganga pa ia o le atua. Whamanuia le atua i se tātou kompani lango sua, i le fionga le lipole, ia rupe matasila vaa, ai mai se fartua ia le tango mo misa sufali, ia o Salah Maraya, ia o Misa Kas, ia ma le whanau, ia whapena o na whamanuia i eile atua, ia aile ngata ilea, tātou kompani o le avea, ia pio na tautua i le sunga ia Mase Chos Mase, ia mai tonu New Zealand. Tātou whiroi tai au pe au ia ai mo le nei taimi, whasoifua ia manuia whainga malolonga.